ife tuli basanufu olw'okutweta ku wano bambi nga muli kwenda okulaga okusiima kwaimwe n'okusanukira ku walala ni mwami George. Amaina gange nze Yazid Yolisigira ndi munamawulire. Bambi mwebale kutugobera nga bonambo the ife kitwiza mu amani. Era sababa yakabaka ali kusubscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndi Yazid Yolisigira kutoka wano mvira wa ife basidombikado. Ngawe muri kumba na bambi tuni mwami George. Era nga bambi mwami George abaira amaze ibanga nga tajja mu kanisa. Wabula oluvainuma olwa bazirakisa okuva iniba mwirukirira nibamuga ku buyambi George ona kulwa lero kanisa okumpi nowe batwese okulaga kwisano olwa kine kiriko lebo obuyambi buliko obuyambi obuli kumuwebwa. George abe tajja mu kanisa tikuba nti abe tayenda bambi ebirowozo nebizwabe na binjino ngolwisi abonanga yeni wenseno. Era tulowooza nti oluvannyuma olwa kino kuba yena buli wayogeza katonda kimukolere katonda amwidukire ndidi eneri kujja kuba ntandikwa eya George bambi okujja owo mutonzi okutandika okumusinzanga. Nga muli kumbona tuli mu kanisa yo kukyalo kuno era nga abakulira kanisa eno oluvannyuma olw'okubona emirimu gye tuli kukola naddala gy'okuwa George obuyambi bavule bakatuno mwide tubebaze era tubalaga naisano. So olunaku lwa leero abakanisa eno yaba Pentecostal bambi prayer house batwese wano bambi okutusiima emirimu gye tulikola n'okusiima banaife abatuwa obuyambi okwidde okuyamba bambi abantu nga bano batukabaire nti babe babona George wabula nga bo bazira kyakukikolera kuba embere yo mukyalo ebyenfuna binafu olusi n'obuyambi babutono ino era bona babe bamusabiranga busabire era bona basanufu bakoba nti esala debede babe basabiranga George katonda bambi adanukwire era babe basanufu era nga ekibeere wano bambi kwemba kukina ebintu bina byona nga bakolobya amalobozi ga katonda bamutendereza nga kuba titi kuba katonda bambi yo tekyandisoboike bambi twebaza abatugemere ababairewo nibatuyamba okubona nga bakyusobola mu bwa George. Mami Shatal watandika ku mulimo guno era oli kujja mu maiso no mulimo guno bambi tukwebaziza webale ino. Mami wange watuwaire sente edo okutandika nko okuzimba mwana naze bambi webale kye wakoze katonda akuwa bisingawo. Amuganda wenge Faruk bambi webale kufwayo webale buterabira muzeyi webale kumwenda n'abandi abajjanga bambi batuyamba era abali kulwana ino okubona nga bambi obulamu bwa George bukyuka. Eriyo ni banaife abatasobola kutuwa kasente nga sala baba mukusaba sayo na katonda abayambe katonda abasobole fere sente bambi mwena tubebaza mujyo maisa ni saledo omulimo guka wetafu bukayendebwa tukonda okubona nga tukyusa ku George tumutole mu kifaani kino ekyokuba nti aliyo tyoba abandi bakati bamulalo omuntu atisa ku kyalo tumute mu kifaani ekya katonda ekyobuntu nga n'abaana tibamutya George nga yesimisa engo yenungi musadanirira so nebyo so leka tubatuse kuku bambi ebere mu kanisa.
Aboluganda mukama waffe yebazibwe. Ndi musanhufu olw'olunaku lwa leero era nebaza Katonda atuleese n'atuleetera ku abageni okuyeno. Nebaza Katonda nti akoze ebirungi bingi, asoboire okukolera okusaala ddaffe tusaba mu kifo kino tidigwa bwereere, asoboire okukolera omuntu waife oyo Mwingire George okumukolera ekyamagero. Kyeta kyamagero kubanga mu ibanga eryo tiyandibere nga asobola okutuuka ku byatuuseeku. Aye nebaza Katonda nti mulungi ebyo tibituuka leeti, ate tokubanga oti eno n'enkomerero, kabuba Katonda naali n'enkomerero. Aba yali aweesa essuubi, ffe tukuba tuti Mukama akuwa omukisa mutabanyi. Byonna byonna byemukoze tusiimire Allah. Mwebale kukola ekyo, mwebale plan dona. Mukama abakozese. Tuli wano abantu bagaine wano bona bali wano bano bakristaayo. Omusumba wange noyo nze tiri musumba wange noyo, so mbandogeire nga yakali kwogera Mukama protocol gifollowinze obulungi, so mbere nsaba nti abe kuno n'ebirowoozo byasobola okuba nga atuusa tuli. Amen. Yesu yebazibwe. Abooluganda ni musanhufu ino olw'ekisa Katonda kyatukolere mu kyalo kino ky'Enabuyagi okutugaita ku abageni baife mutufu ate nga tujja okubona mu kitundu mwe tuli Katonda ayisizza omukisa maka gwa muganda waife George mutufu gwe tubaire nga twena tulingira olw'okuba nga embeera twena tuli mu mbeera etesobola bulungi nga tuzaba tusobola kumuyamba nga mutufu Katonda tumwebaza nti wakisa kubanga mutufu tusabanga nga tetudinga mutufu asobola okuba n'ekyenda buli kyasobola okolera mwami oti n'oyo mu bwire oti ne buno. Nebaza olwa Katonda okugema ku baganda baife bano abageni okuba n'omwoyo ogulumirwa okukolera omuntu gw'otaidi atali oba olwisi wa kikakyo yotazaalibwa aye n'obona nga asaana okulerwa ebyekisa. Nze nkuba nti Katonda ayongera okubakozesa nife tituwulire isaano era bwe tupulire nga ndikupunanga mutukakedde ikola nakanti nga Katonda wakisa. Yesu yebazibwe. Byonna tuikiriza nti Katonda abakozesa twongera kumusaba abongera omukisa bwe bakola abakolera n'okusingawo nga bwe beetaaga. Mukama abawe omukisa. Basebo ni banyabo abantu ba Katonda tuli basanhufu ino olw'okutweta ku munumba ya Katonda olunaku olwa leero. Mwidde tusanuke kunimwe bambi twena tube twidanga kuno nga tubona kanisa eri wano. Kanisa kobe nti oba eri mu mbeera mbi ko ifutera kuwangaira mu bitundu by'ebibuga amakanisa agasinga tigabagaita kanga gano. Aye nga ate kanisa eno eri kumpi n'omuntu ono George yetwabona yetwenda okuyamba, so era natambulako kunatuukako ku wano alibona kanisa kyeno nakyesigaliza omutima. Aye mu byonna bambi ife tuli basanhufu olw'okutweta ku wano bambi nga muli kwenda okulaga okusiima kwaimwe n'okusanukira ku walala ni mwami George. Amaina gange nze Yazid Yolisigira ndi munamawulire nkola n'emikutu mingi, ndi n'omukutu ogw'amawulire ogwange ni tiimu yange bagweta YY Media era nga gwembitamu okunona emboozi edigama ku bantu ba wansi abali mu mbeera mbi bambi n'alaga ensi Katonda yayamba. Webaayo omuntu emboozi yegemye ku mutima yankubira ku isimu yakati ono ayambibwa ati tutambwire tumaze ibanga kasooka tutandike nga tugabira abantu emmere, tugabira abalema obugaali, tugaba sukaali, tugaba n'esente enkalu. Olwisi Katonda nga asobozesa abantu baife abayamba. Bino tubikola ti kuba nti ife bene tulina obusobozi, ife bene gwe tuli ebambi
Katonda atubita mu ngeri yabita mwana we Yesu Kristo, kuba tubona ni Yesu nti yebogerako paka olwaleero yali muntu wa layisi, tiyayambala ku suuti, tiyayambala ku ngaito dino edemisonso, yayambalanga tangira lugabire omwana ow'omukyalo omunaku Maria. So twena twebona mu kikula ekyo, era zena oluisi mbona munange nabona ngoluisi nakabajaji ketuvuga oluisi tikaba ndikaita nfu biki aye nga nkuba abantu nti twena Katonda nife babitamu, era tukobera abantu baife betuyamba nti timubone ekyo kyetuli, kuba abandi batweta bayaye ati oyo nali kusumbuwa. Aye oluisi bone ekyo Katonda kyatubisaamu tuyambe iwe, era tugire nga tukyusobola mu bw'abantu tuyambye abalwaire bangi, ab'ebidaada, abaki bajja mu madwaliro, banamwandu, tuyiza mu bantu isuubi n'ekigambo omuntu asobola okubaawo nga alina ebimusumbwa nga n'ekigambo okwogerako kwonna ye bambi kisobola okumuyizaamu wamukobo tiniiwe bwenka bangi abali kubita mu bulamu buno. Tugire nga tukobera abantu tutiiwe olikulira nti oli bubino, aye leero wekubyamu ekifaani muziba atabona, iwe oli bubi osobola okujja wano amaadi bakuwemere wategeera oti eno fakeda ali mwenengere enaziramu, leero muzibe yabali kuyikiza obuyikiza ajja kuba atya hayo yagana muzibe nga buli lwa Sande oba buli lwa mukaaga oba buli lwa kutaano ajja yasinza Katonda yandibere nga aniga ati Katonda yankwera kino. So ife tuiza mu bantu baife isubi twakati no iwe olowooza oti oli bubi eri abali kola ki abali kusinga. Mwami ono gwetwamwaganira tiyali mu mbeera nnungi, batukobera ati ku kyalo eno eriyo omusaada abaana be bamusuulawo, ati era ebiseera ebisinga mu emyaka gye emikulu yandibere nga abawaka abaana bamulabirira, aye aba forced okujja mu nsiko okunoonya obuku, yasaaga obuku yeda bamuwaamu obusente abantu ab'ekyalo yagulamu akamere kyadda. So emboozi eno yatugemako ti buli muzeeyi tumuyamba. Eriyo omuzeeyi aba mu mbeera eno nga alina abaana be bamufaako bamuleetera mu mbeera eno obwavu buli gantu zinandiga naiti nsobola okuba nga kuva ku nkyo tukaali kulyako, aye ife totugerangana noono ife tulina isuubi nti gwe tunaava wano tuli kujja kulya, aye ono asobola okubaawo nga n'isuubi alizira. So batukobera ku abakulembeze ab'ekyalo kino twaida twayogera ku ni muzeeyi ku mbeera eyalimu, twamubuuzaako ebibuuzo byaife bambi twabona ekifaani kye batukobanga n'ekyo, wabula emboozi eyali yayinamiza ngeri z'amaziga. Twena twakati emboozi eno tugitwale twayireko ku abantu ensi yonna, era oluvannyuma olw'okulaga amawulire goono nenviiridde engeri ejakulamu engoye d'abaamu engoye d'abaamu oli kudibona no ngoye tindoze tikuba nti yayendera kwoza, ayi sabuuni azira n'engoye azira. Luno olugoye olulala zira naliko ku mumbeera ey'ekinaku, olugoye olulala ludaze okwoza wayoza leero kayina obwire oyoze tekisoboka ni sabuuni ojja mutawa ku butaki bwabo alina bwobwavu. So embeera eno yagema ku bantu ensi yona ife batubona wano mu Uganda n'ensi yona ensi demwidonadona Amerika, Bungereza, France wona neyali bamuzira kisatu atandikaku. Eri omukyala bayita Mami Chantal ali eyo kuliya yampaako ku ebintu naleeta emifaliso mu kusooka, naida naleeta blanketi, naleeta emmere kirabi n'etaano d'omutyere kirabi n'etaano akawunga, naleeta amasuuka bintu byali bingi oidi we tugaba bakuba tuyogera byokoze eki ayo olisifa tubikola kuba ebyaife kamya donedi tuyamba okusika mu baana ife abali kuliya obuyambi bakole ki bayize eno baana ife bali bayamba abantu ayi olisi obwesigwa bwalinga butono mu bantu ababendi bamuwe ebintu ati tuusa nga tibituuka. So ife tukolesa ino kamera mbone nga sukali yompeire kira 5 okutwana edo kira 5 tidifuire kira 3. So obwisi amazima gano getukola nagayamba ku baana ife bakati no byokole ku nikino. So oluvannyuma olw'okulaga emboozi ye n'okuleetako ku ebintu era baana ife babona nga tibimala twaleeta omupalisayi nga munombeeza we guba akayumba walambala
yefuna mu bwefune yefuna mu bwefune n'omufu omulambo bagogolola bakati gulina okujja n'engalo bakola ki ayo ono ojja munumba asloti tidio baba no ati munakwati ate ensula ye kwewumba nga asani biyebwika so twabonanga olwiji tulese ebintu enga n'olwiji azira lufu twakaba na ifenti tuyambire irala tutandika ku mulimo gwa kayumba so eriyo omukyala yena aba kunsida kuli yeyo omukyala musiramu ino mwaina wange emyaka yakubata no Yazid ekyo olugiti kimale tutandika wa kayumba ndakuwa kakasente akanatandika tomana bana ife banatandikirawo omukyala aba ekuli yeyo yandobera okubera akoba amainage yakati no akasente kako yo kolekoleko kubine byo kutandika matafali bichi tunabona gotonatambula niba naife banatandikirangaawo so no okuleta ko kubino nga omulimo guli ku we muli kugubona era nga wotuli kujja kupima numba tukujja kumuzimbira yo kwa enumba lumu ndala ayenga lumu ndala 10 ku 12 mu budget ifu twalitulowoza nti tujaka cementinga mundani kuliya tumutere kwa mabati tomana kai tubone ekijjo okwirako tusobera sente de naba bana ife banabo mulimo guli kutambula tusubira twandietaze bakasula nebintu ebindi ebyo tudda kubena to yazira sola kuzimba numbanga tukwere toyi ne numba enkulu waka kuva butonze bansomesanga so tuye tuli kutambula kyo muri kutuma tuli kwebe yabe yatwirere ayifobene tubawo kuba omuntu akubo obuvunanizwa ati okole kino wena totuma oba tulaze buyinzi obuvunanizwa so kyo vobona tuliwo bene twajja mu nsito ko twakola ki tobone nga tuyamba omuzeeyo ono bambi nga nkumenkereza nze ni timu yange nadalanze twatandika bino byokuyamba nze nabonanga ise calling by God katonda yane tabwete kubanze bino tini binasoma ndi mu mawulire ngantwele ku YY media nkola ne TV Indian TV mujibona e Kampala nze nasoma busomesa bwa secondary ayi nasomesa ku mwaka mulala na biro mukamu papula diriyo nabisoma ndi professional obuzibu bwali nti nze okukola kwange kwali mwino okusomozebwa katwali bana kubana amba bwambe nze nasoma okuva ku P1 paka ku P7 ngati yambeere ku ngaito no kujja ku picnic eyo somere yaba P7 eriyo omwana yali omugiga ku kyalo yali mukwano gwange niyandazika ku ngaito yakati anti nje nchirire mu kwa kabaga aka P7 ai yankoba ku kyalo ko ife mu myaka jange nifa abalenzi abalinga buli makina tugakina ku kisere kyalinga South Africa ai nga nali inchi naino nga buli kajogoli nkaidi ai yankoba yampenga ito ati tuditumira mu iwe nkwidio kinaino nakuba ntijja kutumiramu najja twajja ku picnic mpagano tujja ku picnic ya P7 munsoni wakujja ku bino abana baida na amasomero agandi agalina ne gaida gali kwenda kujja kubona Yazid byakinangere bina makina ga Yazid kuno yalese buyakachi naye ndo okulaga ku makina gange genkina aye mwene ngaito yankoba era yenda kyamugalirize yampenga ito yaida muidenisa wenkina okukinanga njo kulinga muidenisa nga mwene ngaito so na salako na so byabito na mala P7 najja mu senior wano engero najira mu senior gano baba ne yampenga itode dali ngampanvu damuleka wati jo someromo the senior nasoma senior wano mu ngaito da baba ate bainda kusomero ngaito da black dali emyufu twaja twakyusa bukyuse senior fo bakati mulino okujja okuvuira ku isomero muje mu revising ngobwire nali nzira mu paliso muze yanfunira mu center wene kujja okuviranga ebusire eyo bampa lupali lwenasula kunza senior 4 nasula ku lupali okuva kumpe n'isomero nje advising nga mpune nje nkola ebibuzo bya senior 4 wema senior 4 nabita bulungi ng'omwana w'omuna kunali mugezi najja ku senior A level onaja A level banko balide bukoyo nali nzira mu paliso muzira kisa niyampo mu paliso yinkinya bansonderanga busondere wema senior 6 nze okusula ku mpaliso nagusula ku senior 5 kusula ku mpaliso senior 5 wema senior 6 nafuna government yampa atijosoma obusomesa kubwerere government nabita bulungi
awo bansondera mama yali mukazi nga atunda mandazi ago ku kyalo gano gebakuba n'engalo gano ag'ekikutenga binuswasula mu kinankani mu kikebe nze mama mandazi nagangemera ni muze yali mukindaji yena yansomesako yali ni sukali amaani gali gamuwaire nga yena apushingako ni mama yena yakolaki so bina bitulamu ebyo ndidukira omupaliso gwampo obuwe abantu banambanga buyambe nakaze akantanyiko okuyamba so kyovo bono obusomesa nava yena iramu bino era mbe ino twambyeko kwa abantu bangi era ndi Katonda ni witness waife so nensonga lwaki twavaayo tuyambe kukubambya omwami ono era nze ndidi tuidagezaako okwo tukyuseeko ku obulamu bwe engoye tuida kumugulira engoye edindi tujja kulwanya tubone nga ekifaananyi kyo tukimutoolamu abaliko oti mulalu oti muntu wa munsiko tujja kulwana ino engoye tuida kudimutoolamu tumwambaze engoye edindi engaite edo tuida kudimutoolamu tumwambaze engaite edindi so n'ebindi tuida kubona enviride kaliko ebizibu mwena akoba enviride alina ebizibu bye ebya famire kyova bona taditoolako so tuida kubona kinasoboka kitasoboke buli muntu aba n'ebizibu yavuira tusobola okumuyambira mu mbeera daife twabona engeri tudeniriza tutya twamufunira oba jasi yanira wabunirire ayenga enviride akolaki tutona tumutereze tuvuye eno kale tuwire nti emitawana gyakoze eki twana tuidde olwisi Katonda ono yatonda buli kintu kale kyadona diri mudamani olwisi so tubeba tuida kubona itu nekye kiriwo so zena kamuwe kuku abene byayogira ku kutoma nobo oli ansolo kubanga byendogere empayire abene kyabakobera kuku Mungu yebazibwe nkoba nti ndi waisanu ali ngeno yono mzada nkoba nti ndi waisanu ebyebikunambibwa ndi musanufu era bene kugezaako kubinkolera Mungu abairizeewo ekisira kyona obuyinza obuli obubeyongereko
Ono no musumba akwira kanisa eno. Kanisa bajeta batya? Prayer Palace Christian Center. Okay. So imwe George baye mubonanga mutya wano. Obwetafu baire butya? George abaire ali mu mbeera yiwalikiriza nga mutufu alinga yawese isubi nga mutufu embeera tudisanusanga kiseero tuenda tumuyamba nga tuzangireyo nayo nesobola musupportinga ngaye nga bamulekawo abaana tebamufaako kumuyamba kale ngaali awo kukyalo ngaalinga yalekebwawo. Okay, so abantu abandi balowooza nti banaidini temulikola kimala okulyowa abantu emyoyo tubonanga George Yazid abatabale n'abandi bali kuno mubabona aye mbo bamusulawo tebamuwa mmere. Lwaki omwoyo guno ogw'okwendeza gukendere mu bantu? Omuzire we yakuyamba n'akukoza eyasulanga nga yalwalira abo nengobaawo. Lwaki ng'omwana akayitejja kuyamba baba wange ekiri tugeita magombe? Tukobe nti abanaidini omulimu gwimu gukendeire abantu bano bali kukula mu wabwa nga tibali kulyowebwa mwoyo. Kitufu presenter kyoli kuba kitufu nti abanaidini tukoze omulimu gwaife wazira kintu okwagala moyo ogwobutendagana gwamala okwambala ensi yaife eno gwabanga tuligeza kwino kukobera abantu tupenga tugwetoolamu kuba omwana buti banga tali kuyenda babawe tali kumuwa kitiibwa era abantu asobola ekolaki kumuyamba. Kale Katonda tuli kubageza kwengera ino okuba nti tubakobera situjja kulekera kubanga n'omulimu gwaife Katonda gwe tuwulira nga atukuba tukobere banaife. Okay, so bambi twayanziza omukulu nganka ali kujja George kankobe ku kirala male ku kine kibairewo Katonda alaza amaani ngakakwenda family yakuvaamu abaana bakuvuiremu wasiga ku bwana mundigina wankuba oti wasigaza just kulowooza ku byabulamu bo oba oli awo Katonda bwakuwere ku nsi ku kino ekyokuba nti ensi ekwidukire yakulaga ndono bakakwenda weraabo bakuvaamu Katonda okujja mu maiso n'onaja maiso n'okusinza Katonda. Ndimaze mbona mu mugaso inuma waberenga ngobonanga alinga yakwerabira ngalinga obonerabira Katonda obere mubonanga yalinga yakwerabira mbegano buti mubweno mugaso gulimu ifo kwide eno Katonda natulese eno ngabita muife era ndidi nti Katonda oyo Katonda tiyerabira kiseera Katonda olisi olwatakolerawo yaenda kugeresa abo no solo okubaawo n'okwikiriza so iwo olisi yakuta ku test ye yakulema olibona nze maze emyaka nga nsaba Katonda mutoka aina buli tujefunanga aina isande kumpe kutoka sawa da kusala zuhuli ndi kwenda kujali ku kyalo nsale nkasaba era ndi asobola ajja kukimpa kitegera so awandi kuba Katonda abali tugeresa buzegesa abone olimu gumu oba oliki ona asobola okola ekyakutere ku obabbe so kansubire nti sana kujja kutandika okwenda Katonda tikuse kwezi kyembwene kinaita subira nti akulaza bya magero mali nti nicho naita kisubira. Okay. So bambi necho kandogera kukuniba mama no katono so mami kumbozi ya George mweze muki ekyalo kiberenga kimubona ngo omuntu eyasirane yerabirwa masikini hayo batu kumuzimbira numba kino iwoye gamuki kituwa kyakwega muki ngaba na kyalo mubula mubwensi bwe tuwangaliramu no kwega kyembo ine ku George okwenda Katonda okwesiga Katonda n'okuba n'emikwano kubanga botabana mikwano obanga olinge yafa aye bambi George abaira yetebwa nti kikanga baana ku kyalo ali awo nti kyakubona bulambuzi kya bulambuzi aye twebaza Katonda kulu ekyo kisobola okolebwa yali Katonda abawo omukisa abakikoze mwena mwena. Amina mami twega mu kikumbozi ya George kukyaba baba nanga yasirana ngaliyo maskini kubona Katonda watu sobola mu bwengabe tamwife kensi yona batanyisa okumuyamba bamuza kisabali kwenda obulamu bukyuke tomana nenumba yesobola okwaka ku kwa masana ze sola yesobola okwaka kyo kitofu George kale tubaye tumubona mu mbeera nga yakutisa kale niwo omwagana nga iwe oli mukulu osobola n'okulumuka wakoba oti gunda gaine kiki kino aye twebaze ekisa kya Katonda kyatairewo kino kye twikubonako omulimu gw'amaani. Okay mami iwo yega muki mu mbozi ya George mu mbozi ya George
kyendezemu nti omuzaire ngoyo waba yakuta kunsinga iwe omwana nokula nenfuna omusaada tino omubezi ntekeirwe okuyamba baba wange kati nzole wantwala nentayamba baba wange kukyalo tufuna bikolimo kati nga iwe otwaire omukisa munene ni timu yo kuyamba omwami ono kuba kukyalo kuno atiisa obonanga yekyawa aidinga Katonda azirayo saawe no bwamukoleire ekyamagero alina amasanu mangi okubanga ali mumbe ali kujja okukyusibwa atenduke ku bulungi kale ekitibwa n'itendo bimwirire okay twega mu kimumbozi ya George ngaba na kyalo baye mubonange yasirana nga balindira alifwali no kiche twega mu mumbozi ya George Katonda akole ebyamagero okusiima nti yaguminkiriza mumbera yabeera alimu yaguminkiriza obutwana butwa obutakolaki obutafwa ayo buguminkiriza abo byamutuusa ku mirembe eriyo ensonga omwana yosobola okwemera wakoboti ovunana muzeyi wera tokamulamusa kuba yakukola kino omwana omuzeyi asobye eri omwana asobola okusobya eri omuzeyi aye nsobola okumukobaku omwana gadema namuleka era ate omwana tasobola kuvunana muzeyi we yamuzaala okay so muzeyi tumaliriza mumbozi ya George bweyegamuki ebyamagero kitufu bibayo kati ebyamagero kitufu bibayo era Katonda asobola okubikola wobanga oikiriza wa mwesiga kubanga ayogera mu Yeremiya 15:19 ng'agamba nti bw'olikomawo nange ndikuza olyoka oyimirire mu maaso gange ekitegeeza kitulaga ki nti mwami George kyandiba akaseera ni kano ak'okwira eri Katonda asobola okwemerera mu maiso ge amukolera emirimu gye okay kali bambi tweyanziza so tuva kwogerako kubambi n'abantu abanaidiini wano ku kyalo George waaba okumpi n'amaka ga George waliwo kanisa aye George yaberenga yawamu isubi yalira amazzi gayalira yayeyo obutambala bwakala ngalowooza ati Katonda byamusaba Katonda tamwanukula era nga wulire George abera kati Katonda aberenga yamuvaako nga kati alinda obuuli awo nakulo bali mukowa nafa mula mu bwensi ekino ekikolebwa nti ensi etanso okumutegeera Katonda bambi amwidukire George akubye ati tajja kwirayo kwerabira Katonda so embere tubeire gano bambi nga abaledi ne basanukirako ku George olwa kino ekitu ekyatukibwa obambi ekyokuba nti ayikuyambibwa ajja kufuna numba eno ni kanisa eyo kukyalo wana inga woli kujibona yona yaitaka bona balikwanga ati ayitwe na bana makobe ku kwa malobozi ntuli bubi kanisa bambi eno yaitaka bali kugeza kwa ebye kyalo mubidi bageza ku bata foundation ayo balanga emaze ibanga wano nga tibajongeza ngayo so sobola okubeyo nga iwo sobola okubanga osobola okugemerako kwa abantu baife bano ku kanisa eno bambi kinaba nga kituyambye nti tukolesa ibalira lokuba ebinondi bimeka bibiri kyalo kyona wano kanisa ye kyalo yaitaka yona eri mu mbeera mbi foundation emaze ibanga ngeri wano testukanga kiragabula nti esente wazira ate ebye kyalo mubidi obusente buno bafuna buno babutona ino tebusobola kwemezawo kintu era abanga tebayambibwa kanisa eno okuwa kida kutwala emyaka n'emyaka n'abali mu obooli awo basobola obutajimala abandi abali bawo bakola ki wabula ndidi olw'obuyinza bwa Katonda ndidi kida kusoboka kanisa eno ida kuwa maina ga Katonda kiti bwana itendo bimwirire ndi Yazid Yolisigira ku kamera nili chaini bambi yentambule naye abakali ku subscribing please go ahead and subscribe, like and share our videos nino musaada ono saada iwe tuida kubona kali bambi